day with you is magic. Every kiss is better than the last. It's a home I've never known, a place I know will last. For a lifetime of I love yous, two hearts, one beat. You whisper to me, be mine. For a lifetime, it's the little things that make our hearts meet. It's like I can hardly breathe when you say my name. I know we've waited and we've prayed, and here we are for a lifetime. For a lifetime. Every day I swear I need you. With each glance I love you more and more. Our walls came crumbling down. Now hand in hand we soar. For a lifetime of I love yous, two hearts, one beat. You whisper to me, be mine. For a lifetime, it's the little things that make our hearts meet. It's like I can hardly breathe when you say my name. I know we've waited and we've prayed, and here we are for a lifetime. Forever and ever for a lifetime. Forever. Forever. My soul found you and fell in love. Now I can't get you out of my mind. Your tears, your touch, your lips, your love, your laugh, your songs, your stories. Your heart, your arms, your lips, your laugh, your love, your songs, your stories. Our tears, our prayers, our laugh, our love, our smiles, our songs, our stories. They're ours. For a lifetime, I'll love you, two hearts, one beat. you whisper to me, Be mine for a lifetime. it's the little things that make our hearts meet. It's like I can hardly breathe when you say my name. I know we've waited and we've prayed. Oh darling, Say my name. I know we've waited and we've prayed, and here we are for a lifetime.
susite sampai sia indo yaitu kita tomatuang kulok namanya jadi pitu tahu lakin tek langan iya pitu tuh turun tomatuan tah. Salama marampa lan pak kaborokna totu mampah rarata. Salama si tamu malik makariman si pebayo lindo. Ko pabunga tongkon mekatabe lamai te pali surarana inde tongkonan. Ko pamula mesiman lamai te tiku tamben na inde isungan pak kalanduan. Kulangan mekatabe lako todi polindona bulan todi pabarrena kula toni sungi isungan pak kalanduan to mamai tongkonan layu. Siman lako tosi taranak kaluk masero pindan tosi saladang sangka mabase bulan. Maka limakna tabe lako todi po parandena tondok todi po tandakna pangleon. Maka limakna tabe lako todi po taruk bulawan. Anggenna temai maadika pakapakana temai bating pak puangan paka temai to parenge. Siman laku turuan kupu ambe tang ruan kupu indo otang laku upu laku dandan gayang laku bainan laku todipo longkoloi rara amas solanasang. Belana lalangam mo pule iya te allo laming kara apa mo te sulona padang. Apa tabi lami kutana londong pak lamai te tikutan benai desungan pak kalanduan lami potintian kalak pak lamai te tangana tongkonan.
Patiramban niya manitua amili pangya mani parayammi. Anggan nate may torampo sang lengkoy lalanto timin koli-koli rara. Cukumuala rundunan bulo pakani adak mangkana tanan talang atau nenek di po nenek sangka mangkana randuk bulo alat todolo di potodolo. Tu belana toro pariamu lan lepongan bulan unisung patarana kemulan tanah matarik kalau membalok lanteng lepongan tondok. Tontong di tundan mali nenek di ruyang kaborok. Keden niate mai to rampo sang lengkoi lalan to timin koli-koli rara susi ate allo to temo te kula taran delulangan. Tukumuatang lati rampan niya manitua nili ipang niya mani parayang milanaran dan pekutana lana detek pepotintian kalak lamay tetangana tongkonan. Tukumuatumbatan dabu tumiti apa kombati narami. Anggen mito rampo sang lengkoi lalan to timin koli-koli rara. Dan raka duka iya to nalambi tindo bongin mito na detek pangimpi makaraen ni. Ami rampura tamate palisurara ana inde tondok ami tu tendramate tangana pang leon lantema allo to temo to tiumba argi kalau main tiparitikin nami nangalande pakatodollo kalau pibulan reki kamadamai di paulun nasalu pakambai tiumba arhi kalang mai kabotoan kula pakadolok lopi bulan berki kalang mai padang di kalang bulan kula antarampo rasang lengkoi lalan patimin lah rakoli-koli rara den rakatuna lambi tindo bongimmi lante tangana tongkonan nadete pangimpi makaremi lante isungan pak kalanduan ami rampo sang lengkoi lalan ami kende keralangan tandok bulawangki amin engkara paundede ke bamanikin na inde isungan pak kalanduan. Kure sumangana sampah todi parayang. Kangalati ramban tua kita ngalali pangaparayati. Angga kami to rampo sang lengkoi lalan to tutun sang mata kalambanan to rampo maabahanan si turu allo melambi si panglola kulang mapianani. Apa kukua dolo lamai lambung kana randan di puduk kulang ko kabuakan tongka di lila. La kukua tabe bulan tasakan ate tondok. Siman nane tangkaraun nate pangleo to si kampa papamawa na datu matampu to si loloan sani ikan daurena karai kalambunan kuna angga kukua tabe oloma karai ngina tarbu bulan na lindo na bulan lolosukan daurena to di powarena Allah angga kukua tabe dandaran sangka maka lima anak tema itu si taranak kalau mga serotin dan to si loluan sangka mawasebana laki kuah tanglati ramban tua kita ngalali ipangaparayati narandan pekutana londong lamai detang nana tongkonan nabiring pekutin tiang kalak lamai tewala limbunna inde tananan samba esungampak kalandoa. Apa inang susi mo temoto tunna nene takananturan todolo kedenni toluming kasarangallo kedenni to sumul lumio masiyang undene ke bawa manigina tongkonan layuk kalapa panglelian na isungam pa akalandoan nadi paurongi pekutana londong nadi pe biringi pekutin tiang kala iya moto kikua te kami to rampo sang lengko ilalan to tutun sang mata kalampanan
Kure sumanga nalangan puang atau talu sang buaban nang sampah atau dingi parayan nalangan puang atau kumumbong bulang kidau dasa atau paungan. Puang ame tara nakasangka lako tutun nalalan meloluang pananda bisara lako pentu utual limbu. Kirampo tangati todolente ketu utun tangati sokambutu ulandi. Ang pangalelean na tetongkonan undete palangka madatun na tesu. Kikuwa kami tetorampo sang lengkoy lalang tututun sang mata kalambanan. Sanda butong kimas solana sang kumbati narangki sang gemairi. Kami to tiumba padang di talu lembangan kami to dollo padang sambak batu patoko padang diam pulembangi si ayo kalamba si baru warana padang kalindo bulan kiku abelan na inde gayang adiaru inde sarapang adi mata pindang laso ato tungkasan kumuaton na lumili lantang na napasa ton na tiguririgilan lembang tau buda untiro simbolo manik kumantalo koloirara maapudu toke randan maalila toke wiring lako indok to pada dian na ambe pesompoan si solat temai tarbu bulan na mimi ikan daurena na kuadem mona tiro mata duang kudem mona ambem pentiro kudiong kalambunan kulla diong padang di makdika mata sakki padang diam kulembang laku porong niram panang kapak laku pakulai basse situkan ki kala apa mi pole kalau si ponoi sinna si tuang sigi kilan dolalan nimi samba kodilole parinti ito duri sau padang di bamba pua anna bolu sita murana lantang ngana pasa ia morampo kipo pede de langan te tongkonan ia mo ende lagi petepo taruntun dao te sumampa kalandoa laur rundu nambulo ada anak nenek di ponenek sangka anak todolo mangalentenan panikuan alu bunga melau langit sangka tipa mula turun di bintoi kumua larampokan nium paurong ada anak rampanang kapak lain dekan nilang pakulea sangka na basse situka den na sia upa namanda bunturenge na nabintin tondon saririnna mi tarima kan ni diong ballaran nampak mi pepalesum na kampala diong rantian tu ia mo kilang dolalan ia mo kipa atur-aturatui inde gayang diaruna tongkonal layuk tongkonal layuk potin domai padang adirandanan sara pangadi mata pindanna tongkonan pangleon rante dollo lilikna padang adi tampo mengkende sara pangadi mata pindanna tongkonan buntu kasalle lilikna basse katanna turiana tongkonan mamabo lilikna basse katanna ia mo sandabu tungki ia mo katiumbaranki te kami to rampo sang lengkoi lalang to tutun sang mata kalaban kuro sumangana kalapa to dinge parayanna to kumua masiang sambu umpole ia tiladongong tamate bak bamanikin nainde tongkonan
Anggenna teto rampo sang lengkoy lalang to timin sang temanaki rampon dede kay bakba manikin nain de tongkonan. To gumua to tiumba ki iya pole lamay padang di talulen bangna. Tong petindoi alku masero pindan. Tong pangimpi sang kaama base bulan. Kumua den pole iya nalambi itindo bongin minadete pangimpi makaraenni. Belanna sitammu komi pole lantangana pasa asipe manta mambela komi pole lan lisulen bangana tamuan. Tokumua metindo pole eduka iya inde lokoloe rara alam tetangana tongkonan. Taruk bulawanna inde tongkonan layuk inde tandingan. Mimi kandaurena tongkonan layuk damai padang di pantan taruk bulawanna nenek mangan nasangka tandirerung pakalolo suma ni kandaurena parenge itu lakalante tangan na tongkonan tuna lambi tindo bongimi na dete pangimpi makaraeni tokumua metindo maduka iya inde simbolong manik lante tangan na tongkonan mangimpi duka inde bulan tasak lante isungan pak kalanduan petindoi pule iya anak di tanpa gayang pangimpi duka iya gayang di mata pindan lamai padang di talulen bangna apa kikua tabe tanga bayu sile nakaduka iya lasi pasundun dia to pak pamanikin na tongkonan tanga dodo sang kalamaan ala si paupu dio bak pamanikin na isungan pak kalanduan tabe na dio pabalaran nampak ki manen tole ki kutanai tokumua apara manuku lalami rampo umpetindoi simbolong manik lantema allo totemo jadi tabe lati bungkang dolo na dio pabalaran nampak ki tole komiki kutanai Kurre sumangakna sampak todingi parayanna langang kasalaweran endege salen te pelalan ulang di bakwana tongkonan layu undete ampang lelean na isungang pa kalanduan si turu petawa mammi si panglola laat ke mabalele belan na inang susi mo bayun na tongkonan temo takin na isungan kumua kedenni dandanan sangka ladi dandan kedenni temai albu masero pindan lari batok batoranni nadio pabalaran nampak nadio parantian tuyu nadi pasundul langal lolokna nadi paupu pendaunanna ega yang adiaru natallu lembangana sarapang di mata pindanna pada sambak batu patoko endege mokomo sang laweran tarongko te balaran nampakna simbolong malik tadi yang te rantian tuyutna lokol loihara. Ya, betul. Kembali ke dulu. Iyo, kami po kepala nampak simpan teh di kaki mati sunat pak kalamuan bila nakak sudut pada di rundunan ulung namun pasangkat di patete malam
ulang harapna adat makan dataran tolong ini nenek sangkat makan orang berbula ini kedolo di Potodolo tuh toro pahia lah kita soal asam di sumpah terhadap lakukan airi ini belana susi motor kumona dia kita lupa kau soal masalah kisah KPK di rumah tapi nah persadayan kita dulu. Kopi sama teh berapa? Kopi 2. Semua tanaman tak iya buntu rengek nanti tangan dipasudu di tema adat tamu iya kita dengan dipaupu ini sangka kita sangka untuk orang kata ini alu krisis sare tamu iya duka kita dipasudu ini tanpa dia duka kita mupu ilaku kita soal asam yang betul kalau tak pasudu jadi jona ada tahu orang nanti mengalu temo ia betul dikuat atau tidak tahu kuat tak kayu silet nah ya tuh ada diurdulan pula di toko bangko mani atau konat tambah dosang kalamak nah ya di pasundun dia tuh lekona bangko mani ina isu bangko kalanduan temi sangka di patete malam ia betul nanti buka kalaran apa udah ketikutan bena tongkonan lah tema Allah tuh temo kumula tanai urutan bulu ada ulang karena yang kita ditarak disangka ulang teh loto temo si tetena nalantik na teh di kita panimpi makaret kalau teh loto temo ia motor kita lihat semua tapi elahan apa karena ikutan nabi dolar kita kan itu pintingin kalau makin tahu untuk semua iyo bela nabi lo tidak kita sampai atau garente bokota atau semua meluar kaman lah sampai atau garente bokota apa bayi silet atau pemimpin ta dan ya lulusan kalamak atau tidur makareta atau lumingkara sama tetangan atau atau nekara para kote balaran nampak kami sudah tetikutan bela tetokona Tabalasa adina Mesimang penduat tole kote balaran nampak di pasumo pak matalo daute balalimpun na tetongkonan lain ku mekatabe la kote mai Ampuna lembang makaraina tedaina sisola temai tarulan na tongkona layu golosukan daurena isungan pak talambuan tunigente tomamak daw kue-kue manigina tomatindo daw salikan daurena tome bangun-bangun nampak tome tindo penamide ikapuanan tuntasanana angga mak di kamatasan kedua ina telepon na nenek takkan aturan todolota na di pamatua temai adat yung tebalaran nampak na di pamatasa temai sangka yung lute rantian tuyo dia moto kikua tong kimenlaw wambaki tong kilosos sulunangki menlaw tong konang layuki tong konang mauti kurutasan Sulora kuat kita deki dia nada beton berataki kumua inak nadolon dia temai bola ke manaka temai tempat karana atau kon paberdua nasi dia moto kikua belana indega yang inde sarapang inang tarus yosona bakasra mimika daurena na tangkarawan batik tekapuang kita sama Silang kami boleh tangan nasodong tidak mau boleh
Bakalipun atau koran layu Kitua pun resunamana sampai kodi parayana lagi pamatua ada aman karena tangan nenek ibu nenek lagi pamatasra sangka purana ragu bula peluru tahu bunga kuntet ditete bolisa tindina di dalam kata-kata karasan naranto tokoi tumpe kita bawa madina di tokonan kumua rampokan yang kelompok kejadian kalau sempurna isina untuk betaruntun temai dolera membuat asra tanda taskina wayu semlena ada narapan kapa sangkana wasis bukan lagi sorong pindah rokok dewala nampak kita semua mata lo lagi wainan kan dia kalah rokok de rakyat tuh dan nasyaupa karena menjadi dekorina mentari pemamaki tanah silorakna temanya taruh dalam pulau sarta tapi temalangan dan temakan moto temo nasundul langga lorona untuk penjauhan kurde semua. Ia bersumangan karena Papua Paraya dengan nama siang sambung kalau kita sholat asar kondisi dia lah tapi timbuanlah di dalam dia rumah kalau mereka ada sarapan di hidup tahun untuk besi bola mani empat mimpi waktu berharap dia betul mani dalam masa waktu dari pokoknya dalam bukan ada apa apa sangka kasus itu kak tuh rampu bawa ke alur demo berkumulasi secara dari evolusi tanulana evolusi dalam beberapa inangan maka di makna si bawah tunai ketupan pura hubungan bila nabi arang atau komen lain atau arang hubungan maka di makna tunai sangkako di kalang bila bahwa beso dirikanlah persona dalam napok itu di hubungan buruh latih kalau demo ia untuk kikua tapi yang berbeda ini sorong kita ni laku tua tua lantai tangan perkonan di kepala supaya boleh tanda kasih nak kemudian tanang siram tua kita di gua nama serotin dan nama kasebana dengan inang batina teka buangan tunak kuriana mak ika mata sada terang pulang teatu temo isi turu te sarem pamagusa isi pamrola te tanon taikarawan panang serana lagi sorong prototimbang jadi kalau mau kali Aku pernah soalnya itu. Iya. Ia sudah semangat kalau paparaya dia balaran apa maka libatlah dia perhatian dulu sudah semangat lah dia tutupin nanti tongkongan karena dia mau dia balaran apa ada tanah talang korenya sangka dalam bulan atau berapa dulu di Pulau Rara nanti kalau temo di periode bulan ini nanti bulan atau merasan tanda kasih kita untuk semua melodi domongin sampai orang itu pokok nanti anak di tanpa gaya turun pokok bayi silik nampur dulu sakala mana semua melipong mau boleh bukan dia yang para dari kapuk
Unisong patarana mo boleh kini to dia kilo. Tu ada ake pori mandana bayu sirle na to kumua uporong alun narang panan kapak atau narang panan kapak to kumua masih pindah. Jadi yang untuk nadi bayu mabusah dia masih pindah. Tadi lagi pagi yang lisun apa lagi pamandak dia kalau turun atas rumah para kodi kapuk itu kodian kilo. Tukumua anak toromale so tito bogina. Lakote simbolo manik karena lisun patarana pamimpi makarayana. Lakote lokoloera kumo pejitoy koya dari tampagaya pamimpi koya daya matiaru. Apa tadi lakonene itu manganasa atau di bunga terlama tahun talita yang boleh kau nenek ibu nenek kumua inde anak kali tanpa gaya kalimat nanti de rara di mata pindah lantai tangan atau konan kumua tosi pasulit kau boleh ihalangan tokonan lan tokonan rantai lolok tosi padiong kau boleh isu napala lantai tangan ate tongkonan tokumua tanggal lututo pangkonia rara buku tanggal nosa balata pangkonia rara di mata pindah lumai tongkonan ia moto nadi pasibaya bayu sile nadi pasido dorona kumua masih pindah bayu sile na para kodi kapuk di toria kilo nanti alo totemo ikuat kadung mo boleh isu napala kita mana do kalau tu nataruno kita di mamelo kogi rapo tamate tangana tokonan dibuat no umpat na toro paria tamate tokonan anu isu pataran tamate isu jema na isuman pak kalanduan umon hukum na lolokan na sundul peke pendalan ada di bulan pulau sangka di patete malang dengan tinang contoh na sesuai dengan si turan-turan ini apakah mengumpul luka ia tempokan atau konan kisah lurut tak sujud luka ia isu apa kalanduan besok kalanduan dan usang bulan nana bilang tanggung bulan dua tokuan dan lima di kisah dan tokonan dan lima di tamupu isu apa kalanduan kilan di kulelean yang untuk semua ia tu tokonan kisah lurut nanti makan temo di sisi dua bang modolo di sisi dua bang modolo yang untuk orang sama ini mari disalahkan dengan tira pembutuhan dan ini tipu nenek betul lalu tongkonan dari itu lakukan untuk matuaki untuk melakukan pada jena de dua kolonera oh tak kasih kira semua anda tepat di mana nale sampai yo dengan melakukan untuk pada jena nale yo Kalau zaman dulu waktu kita sudah lulus ya, ada pendidik. Merasa mau dibuka ke paranggo di kapuk di kilang amate di bagian gilo kamu mintu taruh bulan nate tongkonan minikan dauren nate sungai pangkaranduan tirambang kimani kumua nata era kapu dia mate paranggo di kapu ia tu kapu ki sondana mate bae mabusan na tu diputuran ite pangan sondana mo lupa opaki teki porian ni te parang dari kapu kuresman boleh
disebutnya. Betul. Kurang sumangat na piromo mata pindana to pada diena angka polo barat na leto kanjik na lepo apa na leso karwana dan sang pulunan na bidang talu pulunan dua laku itu tanda tikuna nenek makan nasangka laku to pada diena to kumua ia tu taking na te adat di rundulan pulo lante mak allo to temo sang pulo dua yoka. Ya sampai dua yoka. Jadi laku kita ditarami deh. Laku kamu sang tepona toron abdekna damai putus halu. Sang tepona siapa toron abdekna damai itu. Sang tepona toron idokna itu. Sang tepona toron idokna. Di siapa tuh? Langan tipolek tuh lesok karwana bidang talung pulunan dua. Pakatangke tangan dilambikna lako kita sola nasa na yang merasi padana lako tenai nenek di nenek todolo di potodolo de parando di kapuk di tolo diang gilo belana di foto kumua iari tapak deng diolek to kumua ko belana deng di nenek ri inang todolo ri papa kampana atau kampa larata jadi ikua sundut te ada di buah lantai makalo temo sangka di posangka lantai gula to marasat to kumua kayak orang lagi rundunan dulu to kumua tanah apa lana pakai iya kayak orang lagi rundunan dulu dan kita paham untuk semua kali kanta kapak dongkota siapa kita para di kapuk bayi silena ada maleso lagu kita soal masak jadi usaha apa yang betul tuh para pula kita soal nasam atau rokaria kalau laku anak soal dua rokaria atau itu tulang anak utama sesebulan nanti buapa oleh sokaruna dalam bulan bakal tidak terlalu bulan itu tak kita hilang kita rokaria dan tontonan ini sumpah karena dua isu apa karena dua udah semangat. Ko susi te anak si salama mo komisola dua sabat diterima parando di kapu padiong lisuna pala di toko diang gilo misi salama ni madok kosola Bulan ini serahkan buka hubungan dale. iya lan serahkan dan na betul yan bunga sa mutinan na lang Ayo, berdiri. Berdiri. Lamunan nate simbolo manik molon ni kebong ya. Iya. Aneh kan. Jadi kita beri sama bukuan nak saya kita di malelakon. Yo kamu malelakon. Iko ya, tanya jam lagi. Ya itu jalan lo. Aku di anu ka dio. Ya punya plano tuh. Ya itu pang pertama keren. Apa Pak kami lambil ya kan Pak? Keren terus modal loh. Ya tadi sindo aku ya. Sudah benar-benar Oh, tabuy no, yang mo sayang itamui. Ya.
Semelo ko. Keram sekali. Iya, tadi betul. Si Mama kami dia. Di atas saja. Karena dulu lah. Iya. Kalau mau komisi luar, di atas saja. Tidak apa-apa. Kalau datum di kamu teh. Ya mau biasa pemerintah keren. Tidak apa-apa ya. Apa? Ila bersemangat kalau paparaya nangan puak atau lagu tamu tempat puak kusuran asam kumua tatanda tasiki molan tema alotok tema kumua si padiong mulai sunda palak si pamandat mau diong talu tu na tarulo belan nasun nada di rundunan pulau sangkat di patete malang belan nangaria di alun peng kalau sore masalah nanti sangkat peng kadiongan tamu pudukan yang alun narampalan kapak tang sudu sangkat awas sesitukan kita nangaria yang alun peng kalau sore tang nasalada di temai aturan lan kaparentan oleh di catatan sipil kayaknya dari pasundur nanti makalo totemo dari yang untuk kikuara lata pataru lata berbulan pulau si tetena si taruatu yang nato Karena perkara itu kada itu baik nih. Sama. Sudah sama. Ya toraja itu kada kamu. Kan ayam ini pikutan nak udah saya ni tak. Ya perkara itu lagi. Ya perkara kita. iyo dari yang untuk buka ada semua yang di anak solawe pada titungan di gereja Toraja adalah kesanannya titungan di gereja Toraja iya Beda jemaat tri. iyo beda jemaat tri Kan jemaat tu yang lu jemaat. Kalau bisa mau lako. Nata bisa mau solat dasar ya. iyo yang sanggup melakukan kita solan asam si taruna bila na inang taksul dunia kita yang dipasak itu dapat kalah jadi yang untuk lakukan solat duai selaku kamu kepada dia na o yakin na todo padiko kumwa ko teman-teman tahu rendeki patute mo yang rendeki dia anak sama sitan dulu jadi yan na rin nato ditanda tayo anak sulalui betul tu na dinay usuro ko ako kalau na to tumapatang lili pasakin na rampanan kapa ada orang kan tu ditanda Tadi sudah dua tiara. Ya. Sudah bertahun. Sifat pada mel Kamu pada dia na rencana bulan 12. Dua kemungkinan. Masih barat. Adin datang Mekah. Desember juga. Susi kate dok le pakul kabit le nah lang pasti le. Iya. Belan na dente adin nate sani maka duka dilamar tong nate. Iya. Nate duka pa diberkati. Apa ia tidak anak sola dua pada bayi Iya. pada bayi nih. Oh kusanga pakutade te salah nak aku mani. Bahangan rite. Kusanga bay mandu milong sa milong na. Kaya te anak sola dua atu sangalo atu pisan dini upasakiran panan kapakna masola dua sabate siaran nala usisalai inan pakupahangan rite le ya jadi o tera kumo kamu lambanga iteyan nate pa pira-pira mo dadi ke pada bayi netu siulu na ni saat tu redine berkati ya kaya to masalah si solan na kapak dokuan siya kapak dokuan usangan ang sinila kambalan ditandimang beto Pako kinalay pa inan na te tepanadian na siya minto e solan asag pahangan rite ko ulilian na bisa te pertama mic sabat ko ko kada daw te Namanya kada bunot. Iya. Turun ke terampak ka. Ada nama kada. Baga susite. Jadi selagi masih ada pernah. Nah tadi marpeke lagi pa
Solay. Daerah Solay. Ya, nanti dia mereka sebab kada memang kan. Nah, terima ke sana soal atau ke Lisu soal Yodis. Jadi nanti mereka dia lebih Tunas. ya. Kita ada berusaha sini. Ada terus semangat tanah yang sang usang itu waktu di pasu situ ya tuh lisu mata yang Desember ya tuh sagi solat atau takampai murah penyampaian domai surat baina temen tadian na usang di pasu bang itu ya tuh kumuan di pukada mau tuh nasanga atau minawe nak kumua tangan nak kete pukada tura kepasak kerang penangkapa ya soal waktu sangat ada yang kesempatan. Sama ya si ikutannya dalam keadaan seperti sekarang sangat ada yang bisa matangnya. Nah, ini dibuka dia teh. Ya. Pola pikir nggak tahu pikir. Ya susah. Ya. Sama katokian. Mana ku ambek pulang. Iya, udah semangat tapi lah kita sudah asal. Bisa pakai main. Ya. Sada di mana daun aku nak bisa bang di pasola tu susi banin kuya para nunga tu rampo nak kau ke kurang siapa benda dah rampo tu oh jadi mudah bang ya jadi ama yang tahu baik atas orang asal tapi bisa berkata berlaku atau sampai manusia menjadi mikir juga itu dalam merah iramu kata keluar dulu jangan waktu pasang kata siapa saya itu kayak penting dengan tarana ya boleh memasak Ya. Sudah tahu lah penting ikutin negara-negara nanti tanggung keluaran. Jadi kena sangat. Ya. Ilan kan jadi kalau bertambah. Ya. Gua mati. Nah, sorong anak kunina kamu bertengkar di sore gua. Santai masalah ke gua. Ya salah kakak ya. Kakak siapa motor. Ya sih baik. Kayak menurunkan lo nanti kasih tampil nak buat kasih lo nanti kamu. Ya, berkenan ya. Ya. Yang keturunan atau itu. Nah, tong ngomong to siam dek tak kudulai keluarga. Kumua koiden mo ya kesempatan nasi pak kadamelong. Apa yang menarik ko palaku lah pakampe anak sula dua kuning. Nabi ini palambi Pak Tangaran. Iya te pak kaboroku malam butongan Dudung mai pena mandalanku Laumpa kaboroku salah kona Oh rendengku Ya te pakaburoku masero pindah Laku parampo laku kalemu Kumai komanari lan penangku O kaboro Ludung mai pena Laku parampo laku Muta
tongan ni te dandingku inang iko manari kupakaboro sai lakona. Boroku masero pindah